Ambasua, Mayulia, Magelia, Matagliactanchikpa, Aujan, Kichkan, no Paregona, Ganacha, Cancheric, Rey Marininchik, Nishan, programa de Anchiqua, Marininchi, informativo, lunes a viernes, Pusajora Tariquicherica, Muchcanchigao, Pusajora a 8:05 de la noche, siempre Zapato Tariclos Cancha, de Pichamente Chat con Chigrique, siempre publicidad, Nishan, Paricacha, Manta. Cualquier momento, enlace con frecuencia 100.7 y 89.7 FM de Radio Agricultura. Ya no averiguo que llegó una peregona, Willa que una magna, apura o llaman, Willa que una magna, y con antotapas, cachican, achicalaña, Willa que una punta galare, pero me cuido que chiste, tanto paso tiempo. Kay yakipas pasakuchkanta kay Huamanga llaqtapi huko qhari masilanchikta riku awqillaykuna pallaykuna suaspanku wañurachillasqaku qhasqupi balearullasqaku maypi astawanqa sector Kutinachaca nisqan Chacalaupi Wawqillaykuna pallaykuna paymiriki kimsa chunka pichqa watayuq kasqa paytam tarirullanku kay Kutinachaca nisqan Chacalaupi chaymiki kachkan Linda Andarapa y Oronjoy manachu wawqillaykuna pallaykuna chacata ruwarusqaku watallapaq gobierno regional chayman haynawata una rimachkanchik haynawata huk watarqa rimanchik watallapaq chacata ruwarusqaku anchaypi wawqillayku chay Kutinachaca chaypi chay pasakurun kay carruchanta riki suwarqaku hinaspa balearullasqaku riki kay runa masillanchikta wawqillaykuna pallaykuna chay riki ninku seguramente mana chiki munarqachu sayayta o imaynaya karqapas yaqa chunka balas wawqillaykuna pallaykuna chay ladunpi kasqa yaqa chunka bala riki qhasqunpi riki seguro sentiruchanta sunqunlaw imatapas riki tuqurullarqa rikaw yaqa chunka bala wawqillaykuna pani chalaykuna chaymiki kay wañukuq qisay riqsiykunaykichikpaq mango larga chayuqmi kasqa puluchampas ninku pantaluchampas yin anqas color ninku ña policía riki taqwichakuchkan ña anki chay ayata ña paramunkuña morgue nisqanman chay aya wasiman kay Andawaylas lawman y Andawaylas kaqkuna autoridadkuna huqariykullanku rikayayanta y chaypi tarikullachkan mientras taqwichakunqaku autoridadkuna riki wawqillaykuna pallaykuna imaynanpi hayk'aynanpi riki kay pasakurullan suwaspankuchu asaltaspankuchu sicariatuchu imaya kanpas mana yachakunraqchu riki wawqillaykuna pallaykuna mana paqway yachakunraqchu chaymi kachkan riki taqwichakuhikuspanku sumaqta hawakachakuhikuspanku sumaqta kaykunata chiqapchaykunankupaq riki ari kay congreso wawqillaykuna pallaykuna siminkuwanqa comunicadokunawanqa ñapas llaña kay pataspi chay wañuchikuymanta chay chunka kimsayuq minerokuna wañuchisqanmanta pero paykuna ichaqa botanku chaqaya chay botasqanku ora wawqillaykuna pallaykuna ni formalización de minera ilegal y pequeñas mineras y minera artesanal nisqanta paykuna riki ampliaykunku rikao entonces chaymi ninku riki kaykuna hawachikun riki mayjintaq rurun anchaywan rikaw ruraynin anchay hawachiwanchik porque a veces simillawanqa imatapas haykatapas niswanchiki chaynallataq papelpipas imatapas qillqaswanchiki pero
ororuynin wawqiqa ororuynin chayta riqsinanchik congresomanta masta hamuqninpi riki rimarichkasunchik pero kunan riki rimarisonchik kay tayta Salvador Solar chaynata Sagasti yachasqanchik hina kayninpa 30 de abril nisqanta votarqaku paykunata riki inhabilitación nisqanta ruwanankupaq pero ichaqa chaypi achkaq pasakusqaku vacación largoraqtaq kaykullan pasakunku rika como jueves man tuparamun Día del Trabajador yachasqanchik riki chay punchawpaqa lliw samakunku chaynallataq riki viernespapas igual feriado kachun nispa rika chay turismollapi ruwanapaq y chaynapi congresistakuna riki lliw pasakusqaku asllaña karqaku y mana votukuna hayparqachu chay tayta Salvador Solar chayna Sagasti inhabilitación nisqan ruwanankupaq hinaptinmi riki kunan kaqlla riki como chaypi perdisqa hina karunku incluso prensapas nichkarqa han perdido, han fracasado nispa pero congreso yachanchikñam hiñunta wawqillaykuna pallaykuna kotereспам hasta aprobanankunkama leyta kutispa presentanqaku kaqaya chay nallataraq hawasunchik kay ejemplollapaq kay reelección de gobernadores y alcaldes hayka kutitañataq presentanku hayka kutitañataq chay mesa directiva nisqanpi rechazanku hina kikinku y kunan kachkan último kaqllaya kachun nispa huk proyecto hasta gobernador regional kunapa Jorginwan rantisqanña kay proyecto ley entonces kaypi hawachiwanchik wawqillaykuna pallaykuna kay congreso riki hasta chay atiysapakuna munaysapakuna logran munasqanku logranankukama paykunaqa kuterispa votakunku reconciliación lograrunku objetivo propósito nisqanta chayraq samanku manam puñuytapas tarinkuchu ari pasaq chay proyecto leykunata aprobaptinkum a veces transmitiqku rika internetnenta chaypi hawaq kan yaqa tukuy tutam chay Mari Carmen Alba presidenta kaptin tukuy tutam votaruqku manam voto haypaqchu hinatimi kaqlla reconciliación kaqlla exponinku kaqlla votanku kaqlla mana haypanchu voto kaqlla reconciliación tawa pichqa kuti suqta kuti hasta logranankukama chay reconciliación lograrunku hayka kutipipas iskay kuti kimsa kuti pichqa kuti suqta kutipipas hinaspañam samachaykunkupas hinaspañam puñuchaykunkupas hinaspañam dejaykunku aprobar España mientras chay proyecto ley presentasqanku aprobanankukamam wawqillaykuna pallaykuna hikutakunku chaymi incluso puñuytapas tarinkuchu chaykunawan vengaqku rikaw puñuytapas mana tariqkuchu hinaspamiki ya chay lograruqku anchayraq riki yakunanqa puñumuychikñaya a veces puñuysanpi manaña allintapas votaqku riki mana chayllachu sino chay receso nisqan o sea samachaykuqku huk rato kaqlla chay reconciliación nisqan yaykunankukama hinaptinmi chaypi riki tiyantianakuqku riki ya votawayajan votawankichu qampa chayna wawqillaykuna pallaykuna votay y amenazanakuspa riki amenazanakuspa manachum aprobacionchik kunantota aunque sea achikyarusunpaschik aunque sea pajarinpas tukuy punchawpas mana yarqaymantaqa quchu mikuyninkuq suficiente hina chay ukullapi pero puñuysanmanta a veces qarikaw
y kunampas chayna rika kay proyecto leykunata presentan kumana atirun kuchu ñataq recursos mana atirun ñataq wawqillaykuna kunapas kaqaya Tayta Salvador del Solar chay ñataq kay Sagasti nisqanta hayninpa chay 30 de abril tamana atirunkuchu lograyta chay vacación man pasakusqankurayku y kunan kaqlla nichkanku volverán a votar inhabilitación kuaqlla wawqillakuna votación mayaykunqaku kay Tayta Sagastita y chay ñataq kay Tayta Salvador del Solarta inhabilitanankupaq hasta chay logranankukamachá mana puñuytapas tarispanku hikutakunqaku wawqillaykuna. Este es el Congreso. Riqsinanchik kay Congresota pikunam chay ruraqkunata chaynapi mana masta engañachikunanchipaq wawqillaykuna pani challaykuna. Chayñataq Tayta Pedro Castillo payrika wawqillaykuna pallaykuna kachkan juiciopi proceso nisqanpi rigaw chay juicio oral nisqanpi chaypi miki pay hayninpa juezkunata riki haqchakuykun de una vez tataq sentenciaspaq sentenciawachik demorakunkichaqa chaq testigukunapas hasta congresakunamanta qallaykuspa mana golpe de estadoqa ninku hinaptinqa imanasqataq kaypi kachiwachkankichik nispa rikaw ña qamkuna yachankichik ña hasta sentenciawanaykichik kama kaypi tiyachiwankichik chaynaq de una vez taña kuna de una vez taña kunan votaykuychik de una vez taña sentenciawaychik amaña demoración ñachu porque chay demoración ninqa chay demoración peja gastachkanchik qullqita y chay qullqita destinaychik wakcha runakunaman qullqi necesitakuchkan wakcha runakunapaq de una vez taña sentenciawaychik nispa nirqa atin chay juez sayachiyta munarqa rimasqanta porque achka kutitañam mana rimananta dejarunkuchu natin riki nin qamkunaqa manam llaqtapa yanapakuyninta tarinkichikchu llaqtapa chiqnisqanmi kachkankichik qamkunaqa mana razón ninkunapim tukuyta ruwachkankichik nispa nikullarqa wawqillaykuna pallaykuna incluso kaypi encuesta nisqanta ruraykullanku chay encuestadora apoyo consultoría nisqan chaypi nichkan el 59% de peruanos considera que el Congreso cometió un golpe de estado contra Pedro Castillo. Entonces kaypi claro y nichkan llaqtapa nisqan kayqa Congreso chay golpe de estado roaron manas Castillotaqa ayan castigananku rayku chay juiciokama apaykunku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces 59 como 60%, casi 60% de peruanos nichkan Congreso chay golpe de estado roaron. Entonces chay juicio jariki yanqa wawqillaykuna pallaykuna burla como paykuna chiqninku es una venganza política riku wawqillaykuna pallaykuna mama kaykuta ganarusqan rayku rikaw mama kayku perdieron llapa runankunata mandaykun chay ganawaqnita uchku wasima apaykuychik chay qipa punchawtapas chayna ganawaqni manchakunqaña dejanqaña ñuqa gananayta nispa chayñataq wawqillaykuna pallaykuna kay Tayta Pedro Castillomanta masta rimaykachkanqa porque hinallaraq chay juicio oral apakuchkan haykaraqya apakunqaqa apakunqa kimsa killa imaraq masaq porque kaypi ña testigukuna congresakunamanta qallaykuspa mana golpe de estadoqa kanchu incluso kikin congresakuna wichqakurusqaku congresotapas entonces Congreso ha dado golpe de estado según esta encuestadora. Chaynataq kay Tayta José Domingo Pérez payta riki wawqillaykuna pallaykuna kay comisión de ética nisqan riki qarqururqa rikaw amaña chay caso lavajato o mama kayku chaykunata amaña hawananpaq
hinapinmiki chay qarhuqnin juezpa rimasqan videokunapi, audiokunapi, redes sociales, diferentes medios de comunicación purieron. Porque chay qarhuqnin juez tantenakusqa kaykuwan sapallayqa atisaqchuqayan arwayta qarquchkanimiki chullamanta, pero qamkunapa apoyuykichikta munani. Ñuqa sapallay enfrentakusaq hinaptinqa mana hispinqachu, pero qamkuna apoyawankichik hinaptinqa ya ñuqa hurqurusa hinaptinqa paykuna imawan a través de prensa, a través kay de terruqueo y huk rimaykunawan kay tayta Domingo Perezta yanqachaspa hanrachaspa, entonces chayna periki chay apoyo miskirunman karqa. Pero ichaqa wawqillaykuna pallaykuna, pero ichaqa como chay audiokuna purikururqa pinqayman yaykurun chay qarhuqnin, chay fiscal, mana juezcho sino fiscal, porque na fiscalpi chay qhawaqkuna, chay supervisaq anchaymi chaytaq ruwaruq kachka. Y kunan wawqillaykuna pallaykuna ña chayta anulaykunku apelación pe hispiron y chay suqtakilla suspendisqa kasqanta anularunku. Entonces kunan puncha wawqillaykuna pallaykuna kay tayta Domingo Pérez kaqlla oficinanman kutiykun. Ahí está. Domingo Pérez retornó este martes, kunanmiki martes, a sus labores como fiscal tras revocarse su suspensión. Entonces kaypi tayta fiscal ganaron octawan antes audiokuna chaykuna karqa chaywan riki lograrullan wawqillaykuna pallaykuna. Ñuqamantaqa allin wiraqucha anki wakiq ninqaku mana kayna, claro, mana paqway allin fiscal somnispa ninaypaqchu wawqillaykuna pallaykuna. Tampoco no se puede, Misti España, no se puede echar leña tampoco o dar por el todo a favor de este fiscal, porque aparentemente, claro, alintaroachkan, pero yumpayta demoraron riki kay proceso, pero yachanchik mama Keiko tariki tejoyrqariki kaylawninta waklawninta kaylawninta waklawninta hasta lograron ankamarikao. Entonces kunanja kajaya yajaña lograykuchkarqaña anki chay juicio tariki anularunku rikao. Mana anularunku sino, pero sí, en realidad anularunku hasta cero man kutikun. Kaya chay cero man kutikusqanta tayta fiscal Domingo inalla sigispan armanja hinaspa kaqlla presentanqa ñami juicio oral qallarishkaraña. Chaymi nichkaraku riki kay juicio oral inalla siginman karqa hinaspaqa mama Keikom lluqsirunman karqa libre, porque mana riki pruebakuna suficientichu kanman karqa. Pero kay ruwasqanwanqa mama Keiko pinqayman astawan yaykurun, kikichallan condenakurun nispa rimarinko especialistakuna riku wawqillaykuna pallaykuna, ¿está? Incluso publicaygaramunku diferentes medios de comunicación, plataformas digitales, nisqanpi Domingo Pérez volvió para mandar a la cárcel a Keiko nispa. Keikota waqachinanpaq hikutananpaq kaqlla kutikun nispa chaysi mama Keiko Oaxapakuchkanman nichkanku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, Dirección de Apelaciones de Autoridad Nacional de Control y Ministerio Público ni koronriki allin mehampa chay presentakamusqayki kaqlla kutiyku y fiscal kaynikiman nispa riku wawqillaykuna pallaykuna. Kay llapiña ampliaykuspanchi wawqillaykuna pallaykuna chay mama Patricia Benavides paytapas chay suspendisqankutan kunan actual Junta Nacional Justicia riki suspendikun chaymi nichkanku kaqllachu chay fiscalman kasqanman kutiykunqa fiscalman kutiykuspaqa, o sea, fiscal como fiscal supremo chayman kutiykuspaqa kaqllachu fiscal de la nación man kutiykunqa chaykunata qhawarishkarqaku analizachkarqaku riku wawqillaykuna pallaykuna. Imapia kaykuna tukurunqa kay guerra por el poder chay corruptos kunawan kakuchkan riki chayñataq riki único luchachkanku favor ninchikpi anki imayna haykayna kaspapas chay
nallami chay izquierda caviar nisqallanmi wawqillaykunpaykuna. Aquí está la lucha entre izquierda caviar, aunque izquierda caviarqa llaqtapa hina luchachkan, mientras chay derecha fujimorismo chaykunata kikillankupaq wayqallankupaq ultullankupaq wawqillaykuna panchallaykuna chayta mana yacharqankichu chay kunan kay rimasqayqa pakasqam wawqillaykunapa pakasqam. Mas rimari wawqillaykunapallaykuna mas rimari kay programa llanchikpi ari wawqillaypani challay kay tayta fiscal Domingo Pérez rikiña kutiykullanña trabajonman, eso es lo más importante. Ojalá que mama que cotaré que aunque sea parte de un tapas anular a chingmanco, pero ama chay kuna pasa con ampag mi congreso manta pachari que ley con atali tikran para monco manañare que por ejemplo chay organización criminal chay con ata ali impagna chori que churay conco sino ya tikran para un coñari cao. Entonces, chaynata protegena kuchkan wawqillay compañeros que el Congreso ley con atarwachkan que kikinko protegena kunankupaj. Y que taita fiscal Domingo manta kawaspa gaikataña gargoita monanko atichango chao tukuitam ninko joljitam suakoron joljita malversaron kaita manallin traswakta manallin trasqa tukuitam hasta disciplina konapas kaita tayarniku akta ampayqa rimaron mi kaymanta rima mana rimanancho nis hasta makinkunata siminkunata rinninkunata watarqaku kipurqaku, pero igual sigue sobreviviendo el fiscal del pueblo, fiscal Domingo Pérez que va a panchaleygona. A ver qué más podemos hablar del fiscal chaylachos me a ver kay hukning mañata kao kay mama Boluarte mantañata rimari kusunchik hasta rikao mama Boluarte yachasqanchik hina wawqillaykuna pani challaykuna operacoror jarikao no tenme chay secretarian ex secretarian ni karan wana hukuti chaltachu operacorqa achka kutitam operacorqa nin chayanta chay doctor rikao nin chay operateja samanan mi chunka punchawllapas pusaq punchawinam samanan uk semana mas nin ya iskayse uk semana mas ninmi samanan mana chayqa chay operasqaymi kutirunman o perderunman nispa ningri kia, pero mama Boluarteqa chay operación ningmanta imanentaq manam chayqa huk rato chayam karqa como sama chaykuchqina punchaykuchqinalla media hora chaya punchaykurqani chaymantaqa kaqlla oficinayman rirqani hinalla despachuymi hinalla atendenaypaq nirikaw manam una hecho ni huk punchawpis kanchu par de horitas y media horita hinaña chiki samachaykurqani nispa rikaw llullakurqa wawqillaykuna pero doctor niñata manam ñuqapi intervenisqayqa semana samananpaqmi semana waqtaparinanpaqmi manam huk rato ruwayllapaqchu nispa rika wawqillaykuna chayna atipanakuykuna kachkan qué tal complicado la vida chayma wawqillaykuna pallaykuna complicado la vida políticamente pues porque kay Fujimorismo kay Boluarte riki kay complicado toraramun porque paykuna atininman kasqa chay hapipakurusqanku raykuyarikao manaña kaypik moralidad justicia chay allin ruray pinqakuyqa kanñachu sino tukuy imapas paykunapa nisqan munasqan manaña llaqtapa munasqanqa llaqtataqa kasukachawanchiñachu wawqillaykuna pallaykuna chay siriki chay operachikusqanmanta kaqlla presentaykullachkanku denuncia constitucional nisqanta chayta riki presentachkan Carlos Ceballos aspariki nin manam kay mama Boluarteqa allintachu rurachkan tikranpakunata rimakun rurayninpis kaqaya incluso wañuypas karon chay patas nisqanpi ni chaykunapipas allintaqa ruraykuchkanchu entonces chaymi kaqlla riki denuncia constitucional nisqanta presentachkaniko nispa wawqillaykuna pallaykuna rimarin kay congresista Carlos Ceballos chaymanta wawqillaykuna pallaykuna a ver esto que es no mayman chay pasarunchik no sé qué hemos hecho aquí estamos creo claro que no pasa a veces se ha desconfigurado
Entonces karanchik wawqillaykuna panchallaykuna chay cirugíamanta chay denunciakuna kachkan rikaw chay operachikusqanmanta pero anki payqa defendikuchkanña Mama Boluarteqa manan chaynachu uk ratuchalla operachakaykurqani hinaspapas mana samatiyayta atirqanichu chaymi a ver pitaq maytaq saludninta mana cuidakunqachu nispariki pero secretariaqa niykamun manam chaynachu karqa sino es como estética uyachantam sumaqta taraqachaykachikurqa cirujano plástico nisqanwan nisparik chay secretarian rimun desde Estados Unidos manta bueno aunque chayllapi tupayta munachkarqan Estados Unidos pero mejor pasachaykusunchik kay Mama Boluartellamanta rimayta ya kay Mama Boluarte wawqillaykuna pallaykuna paqway mana pinqakuyniyuq y kay congresoman hapikachin kay Mama Boluarte Jorgeta manaña gastay atiyta chaymiki contratakuykunku personal tapas hasta por gusto wawqillaykuna pallaykuna por gusto oficionakunata kichaykunku runanku jefenkupa ayllunkuna llamkachinankupaq bueno chaykamaqa qhawarichkanchik riki pinqay ruwasqankuta kay congreso Jorgeta mañakuykun y como Mama Boluarte riki mana munanchu vacancia nisqan ruwarachikuyta entonces ayta Jorgeta qusaykichik aman pero vacanciawankichikchu amam jarhuankichikchu ahí está su platita ya masta mañawankichik qusaykichik ya pero wawqillaykuna llaqtanchikkunapaqa municipionchikkunapaq presupuestonta cortaykaram mientras congreso mañataq yapaykurun más del doble wawqillaykuna más del doble congresopa presupuesto kachkan tayta Castillopa tiempumpi kaqmantaqa kunanqa más doble kakuchik hasta triple ya creo y kay congreso mikun tukuyta mikun niskanchik porque chay ruwachka hinay wawqillaykuna pallaykuna chay leykunata riki ruwakuykunku rikaw kikillankupaq uytullankupaq hasta restaurantekunatapas kichakuykunku hina oficinallankupi porque tanto Jorgeriku wawqillaykuna manaña gastay ati puntataqa kunanpis chay hinallachu chay ruwachkanku imaynaya hasta bañunkutapas bañunkutapas allichaykachinku Jorge chay marmolado nisqankunawan tanto presiopa chaninwan wawqillaykuna pallaykuna chayna kay congresistakuna igual ejecutivo igual miembros socios igual qamkunapas engañarachikunkichik qhawachkanchik kay congresomanta pero kunan Mama Boluarte imatataq niykaram sueldoymi llumpay aschalla yapachaykuwaychik ya nispa tiene que bueno presentaykamuya proyectoykita nispa niykurunku niykurunku kikinku por allá chaytaq ninakuykunku hinaptin wawqillaykuna pallaykuna Mama Boluarte ganayta munan kunan haykatam ganasqa 15,600 y kunan haykatañam ganayta munachkan 35,000 o sea 15,600 es 31,200 nomás sí 31,200 ya doble taña gana tiempos kunanga más del doble casi 150% de aumento 15,600 manta subichikuyta munachkan sueldonta 35,000 casi 36,000 soles man wawqillaykuna pallaykuna chay niskanchik municipionchikkunapaq llaqtanchik por municipionchikkuna nini porque chay municipionmi atendewanchik llaqtataqa
proyecto con atrapuanchik, apoyo con ata, programas sociales, excepto chay programas sociales, chay pensiones en sí, chay con antes de no, algunos programas internos del municipio, ¿no? Can parte social, parte infraestructura igual, más ninguna pips. Ya, entonces municipio un chikpata, joyita quita y conco. No hay crisis picachcanchi, no hay plata, pero Congreso ga Jorge botas cacochca. Con ambular tipas, Jorge Zapa cacoita monachcan, más del doble gana coita monachcan. Y manintaj, ministro ning ambular tegari que con representante para ganar alinta achcata, él es nivel, alto nivel, es presidenta de la nación, como presidenta ganana achca jolejita. Y manintaj defensor del pueblo, que jolejimanta. Ahí buluar tere que representante en chingmi gana chanamik alinchata. Servir y manintaj. Bueno, según ordenamiento kachkan chayman ina chiki kaejo proceso kanman. Hasta imanisuantaq brazunkuna nisunchika, brazunkuna pues awqillaykuna pallaykuna justificachkanku allinmi. Aumentakuy con sueldo allinmi yapaykachi con sueldo nispa, pero manaraq ya pasará chukachkan sino que propuesta ya raguajilla con palegana. Y pime ya pangaja desde el Ministerio de Economía, chay pime que churaigon ya mama buluarte gananga tanto tañam nispa. Entonces es una cachetada niscan es una cachetada a la pobreza guajilla con palegona. A ver, wakcha runa kuna pa joljin takita y kuanchik, porque ya están chicuna picacuchcan tanta necesidad, posta wichiricuchcan instituciones educativas wichiricuchcan ñancona lieo tojo llaña wa que ya están chicuna ñampa rincho, postan chicuna falta chcan doctor con wa que postan chicuna falta chcan implementación, un montón de cosas wa que llegona pa llegona. Un montón, ¿ya? Entonces, chay pajamana cancho colegio. Pero sueldo un cuyapana con ango paga, colegio tapay con allá loco chucunango paga. Para eso sí hay plata. Ay, ojo chaleco en país chaleco na kaita yachanan chirikiao, chaynape ñoganchik mana ñariki kaina runa konata. Yana pananchikpaj ni butullanchikwanpas. Kunanqa boluarte jollejita ganagoita monachkan. Más del doble, 35.568 chaynachan centavuchan dentarga, 568 soles. Kaimanta, a ver, jamkuna, hayakamos paikichikpas. Rimarico achik, pero manaya hayakamuita nachkankichikcho. Manaya kaya suntukunata que hamkona javarikuito nachkankichikcho ya wakanikichu yachkankichu wakanikichik mana, bueno, en fin. Pero ella está chaymi kay congreso, chaymi kay ejecutivo. Waujillaykuna pallaykuna chaymi que kay 14 de mayo nishanta libre que aunque mana directamente participas papas participan que comentario con awan participan compartir ni nisparura y con awan y chainape gobierno man ichapas uyalang man ñawilang man chayang man kaina kona y chainape pinga ni olla pascan ma ko chale con pajaga chainape pinga ni olla pascan. Así que, ¿qué tal gobierno ahora con Palegona? Mana uyampe yawarnio
Mana chayllachu mana chayllachu, a ver kay kachkana kay mama Boluarte mantaga, a estito creo que es ahí está. Por ejemplo, kay ruraykunawan lliw pinqarachikun, lliw chiqnirachikun llaqtarunawan, pero mama Boluarte imanintaq qamkuna mana considerawanchikchu ñuqa allinta llamkachkan, allinta rurachkan, ima allintataq llamkachkan wawqillaykuna pallaykuna. Desde mama Boluarte asumisqanmanta ima allin sutaq kachkan, no hay nada. Chay chankayma chayqa punta proyecto miki. Chayna chay aeropuerto Jorge Chávez chay parece mana miki gobierno por proyecto wawqillaykuna pallaykuna. Entonces tanto wawqillaykuna pallaykuna, kay nakuna ari kay diferentes programas o instituciones o chay obrakuna ruray ari mana miki chaypas wawqillaykuna, mana miki chaypas, mana. Entonces kay mama Boluarte ima allintataq rurachkan, paymantaq rurachkansa, paymantaq llamkachkansa, paymantaq llaqtapaqsa llamkachkan, pero llaqtapaq ima allintataq ruraron wawqillaykuna pallaykuna. Kunan puncha orisqa kay Coliseo Eduardo Divos nisqan marico Limapi kachkan chay Coliseo, chay periki karqa kay beca 18 nisqan kuna chaskikuspa chay becan huyrik wawqillaykuna pallaykuna. Programa beca 18. Pero imataq pasakuron. Chay warmakuna, hasta warmakuna yachankuñaya, chay warmakuna qaparisqaku ripuy Boluarte mistipi nispa, fuera dina nispa rimasqaku wawqillaykuna pallaykuna. ¿Ya? Pero chayna rimachkaptinku chay personal de seguridad riki qaqchawan tukuywan upallachisqaku riki chayna rimariptinku. Entonces este rechazo kay mama Boluarte y tanto congresista riki a nivel de llaqta wawqillaykuna, pero Boluarte imanintaq manam kay enemigoykuna riki paqwayma, o sea llaqtachu enemigon kanchik kay Boluartepa. Mama Boluarte qipancharuwanchik, manam enemigunchik kaptinchu wawqillaykuna pallaykuna chiqninchik, manam llaqta runata qipancharuwasqanchik raykum, llaqtapa favorninpi llamkachkanman, llaqtapa favorninpi ruwachkanman, hinaptinchik llaqta riki mana reconocimientoyuq kasuwan llaqta yachanchik llaqta runakunaqa. Hasta alcaldillanchikunatapas, hasta ima autoridadtapas chaskichkanchik taqllakuykunawan, chaskichkanchik allin mikuykunawan, kuchikunawan, wallpakunawanraq, padrinota hinaraq, pero mama Boluartetaqa mana chaynata chaskinkuchu. Claro, quizás chaykunata preparanku, chay comitewan nisqan, pero mana llaqtapa kuyakuyninchu chayqa wawqillaykuna pallaykuna. Astawanña kay sueldo yapachikuyta munan, ya chaykunawan astawanña wawqillaykuna kay gobierno total. Pero kay gobierno imanintaq no contrapiq yanqata, o sea kay beca 18 pi kaqkuna ripuy dina nispaniptin, o sea chaychu falsos chay wawqillaykuna pallaykuna. Y kay policíakuna parte del gobierno kay punupi suwakusqaku, asaltasqaku, es parte del gobierno. Chaymanta imanintaq gobierno imatapas ninchu. Ni reorganizasaqmi nispallapas astawan kay policíakunata, militarkunata, ejércitotapas rantiron qullqinwan wawqillaykuna, tanto qullqinwan rantiron. Congresotapas ama vacancia ruarunanpaq tanto qullqiwan rantiron wawqillaykuna pallaykuna. Qullqillawanmi tanto ejércitopa cuidasqan, policíapa cuidasqan y congresopa cuidasqan tiachkan palaciopi. Mana qullqita qunmanchu, hace rato wischurunmankuña karqa wawqillaykuna, pero kunaqa como qullqita kacharishkan paykunaman y llapa chay atisapa chay qullqisapakuna empresario hatun chay empresariokunamanñataq rika leykunata ruwaykapun, chay concesionkunata ruwaykapun, no es un buen gobierno kaqa quykuwan, ya ves.
El Congreso pues no, alentam rurachka está, nos está dando plata a nosotros, no hay como gachka hamku liucha chaskichkanchika está, pero llaqta paga kachkampaschu, ni imapas. ¿Ah? Paikona kay gobierno awqillaykuna pallaykuna, ¿ah? Mana allintachu rurachka, yachanchik ñachaytaqa, liu yachanchik. Mana kaytaqa qipanchaswanchu awqillaykuna pallaykuna. Mana. Hasta wanraq wawqillaykuna pallaykuna, hasta wanraq. Kay gobierno wichqaron chunka tawayuq programas públicos nisqankunata. Imanispa qullqim pisi kachkan, qullqi mana aypanchu, porque chay oficinakunap gastachkanku, sí, efectivamente, chay oficinakunap gastachkanku, kachkan funcionario, trabajador, kachkan riki diferentes responsables, achkallam kachkanku, mana chayllachu, hasta wanqa riki chay programakunata ruranku, chay qullqita gastanku riki, pero gobierno imanintaq chaymanta gastachkanku qullqita, tukuchkanku yanqapi, crisispim kachkanchik, ahorrasunchik chay qullqita, chaysi kay programakuna wichqaykusqankuwan qullqita achkata tajaykunqaku van a ahorrar más de 2.500 millones de dólares qullqitas ahorraykurunqaku, o soles mana dólares chua. 2.500 millones de soles, mana 1.000 soles, no. Entonces chayna sus ahorrakunqa, claro, chay tanto sueldo, tanto chay programa pa rurayninkunapi rika tukuqku chay qullqita ahorranqaku. Pero imapaqtaq ahorranqaku? Gobierno llapan brazonkunawan chay qullqita tukukunankupaq. Hina kikin mama gobierno, diferentes ministerios, a este congreso y leywan y imakunawanpas chay atisapakuna, chay fujimistakuna, chay derecha bruta y achorada es empresarios la confía chaykuna wawqillaykuna pallaykuna. Paykuna beneficiakunankupaqmi chay qullqita cortachkanku. A ver, ima programakunatataq kunan chinkaykachinku. Provías nacional ya no existe wawqillaykuna pallaykuna. Provías nacional. Tampoco ya no existe Provías descentralizado, así que piñata wawqillaykuna pallaykuna manaña Provías nacional ni descentralizado captin ñan ninchikunata allichanqa. Otro programa nacional de telecomunicaciones Pronatel, chay Pronatelwanmi wawqillaykuna pallaykuna internet llaqtan churachkarqaku. Yachasqanchina chay pandemia perika internet, aprendo en casa, trabajo o estudio a distancia, nicho chayriki karqa internet llanta. Tin chaypi hawarurqanchik mana llaqtakunapi kasqachu internet hinatin radionku tariki alto urqukunaman rispanku chaypi yacharqaku chayriki kay Pronatel nisqanta unanchamurqa imapaq chay Pronatel ya interneta chay llaqtachakunaman chayachichun. Principales centros poblados y principales distritullamanpas, porque achka distritukuna mana internet kasqan kunanqa seguramente Yunkalawpi kay Andeslawpi principalmente chay Pronatel achka llaqtamancha chay karachirqa chay internet nisqanta kunan chay kanñachu. Otro Programa Nacional Infraestructura Educativa PRONIET. Chaymi wawqillaykuna pallaykuna yanapaq riki chaypika qullqi imapaq chaynintakaman riki institución educativa kunata ruachkaqku riki o allichachkaqku refacción, algunas cosas, pues, ¿no? Ya no existe ese programa tampoco wawqillaykuna pallaykuna. Kay mama gobierno total llaqtata imaniswanta qipanchawachkanchik y programakuna yanapakuq programakunata wichqaykurun wawqillaykuna pallaykuna. Aquí hay otro Programa Nacional de Inversiones en Salud PRONIS
Chay pronis nisqampas mana chilliuchapichu porque todavía faltaba, pero igual uyariskarqanchikmi llamkasqankuta igual kay parte salud nisqampi manaña kanñachu chay pronis, porque chay pronismi que wakiq llaqtakunapiqa pustakunata hospitalkunatapas rurarqa, pero wakiqkuna bueno a través de pronis así teníamos entendido, ¿no? Y chapantachkanchikwanpas. Otro programa Nacional de Saneamiento Urbano, PNSU. Chay saneamiento urbano nisqanwanmi wawqillaykuna pallaykuna karqari que wasikuna lotikuna llaqtapi mana sumaq titulasqa. Entonces a través de ese programa saneamiento urbano chayintakama riki chayta allichaqku rikao. Otro programa Nacional de Saneamiento Rural, PNSR, Saneamiento Rural. Kañintakama llaqtakunapa hamuq qullqi llaqtanchikuna pero alaqakuchu imaynaya, pero uklawkunapiqa ruranman kuskasqa kay saneamiento básico nisqantaya. Saneamiento chaynata agua desagüitaya chaytaya wawqillaykuna pallaykuna. Manaña chaypis kanñachu kunan wichqaykun kay chunka tayuq programata. Otro programa de agua segura para Lima y Callao. Chay programa agua y segura nisqantakamam yakutariki aparqaku alto urqukunaman porque caro llaqtakunaman tubuwan bombeaspanku tankikunata ruraykuspanku chaynapi chay llaqta Limapi chay llaqta runakuna limpio yakuta upyanankupa, porque chay llaqtakunamanmi nuevos urbanizaciones, asentamientos humanos, barrios chaykunamanmi yaku rantillariq tanki apaq hatun carro riki kay combustible apaq hinaya chay apaq hinaspan rantikuq 1 sol, 2 soles, 5 soles chaynapi según aysakuyki o chay hatun imaniswan chay reservo wakiq reservo chakun turachakuq rika pusuchakunata chay pusuchakuna hatun taxa kasqanman hina rantikuqku pichaytaqa mana estadochu rantikuq sino chay tankichata rantiruspanku riki runakuna chay negociota ruwaqku, pero kunan ultimopi Limata illati chay llaqtakunapi, o sea chaynampa llaqtakunapi kunanqa yaku chayuq ñakachkasqaku, aunque caño público kaptinpas ña kasqaña yakuchanku rikao. Entonces ya algo es algo, pues no ruarqakuña, pero kunan chay programata cortaykurunku. Otra programa subsectorial de irrigación. Chay programa llaqtanchikunapi funcionarqachu imaynaya, porque chay programas yanapakunman kasqa imapa kay llaqtanchikuna parjunanchikpaq rikao yanapakuq chay instalaciones de imaninkum chay por aspersión, chay mangueras, tukuy chaykunawan kunan chay programa pas chinkarunña. Otro programa, Plan Copesco Nacional. Bueno, ima pia llamkarqa kay Plan Copesco Nacional, pero igual chaypas chinkaykurunña. Otro programa Nacional de Vivienda Rural. Achkaq kay vivienda rural nisqanwan beneficiakurqaku, incluso vinchospas beneficiakunankarqa, pero igual uklawkunapi beneficiakurun, uklawkunapi manaraq, porque proyecto llapi tukurun rikao, porque mana churima ikarqa vivienda rural nispa. Ahí está pues este programa kunan chay programa pas chinkarunña. Otro programa de mejoramiento integral de barrios. Kayqa hatun llaqtakunapaq, porque Cuscopi qawarqani incluso publicitar allallinta barrios y manejan barrios seguro nincho, barrios modelo nirqakuchu no sé, más utichakunata churarqaku pasinaspanku hasta concurso kunata ruwasqaku rikao.
barrio un cota soma pichas hachata waita chayo tasacha chata soma limpo ya tu así con apa soma pintas ñapas yaña ataca chayao kay barrio hakakos kay wasi kan mankay piacha con ay nina pagina chayna con atararjako y que llaqtaron ari que cuidas pan chay programa yaykos pan chay participasco ahora chay kanñacho cusculla puyayagani porque kay kuchupipas Rimaita rimachkarja con barrios mejorados o barrios concursos de barrios nispacona pero manan funcionar pero claro que no puede funcionar. Otro programa nuestras ciudades ima techa en nuestras ciudades rurales así que el programa con tu que ni rexis hanchicho porque mana ya chanchicho o hamkun uyer hankichicho ima pitacha el programa nuestras ciudades yanapaco no sé. Plan Nacional de Diversificación Productiva. Chaypas chingaron, tocaron guauquilegona palegona. Plan Nacional de Diversificación Productiva. No sé, seguramente que mai laopia funciona costa picho, que antes laopichos y un capicho mai pia porque a veces que hay programa con haga sonificas jaconam llam casco rico guauquilegona palegona. Entonces que hay programa con ata switch con o que hay un programa con como viviendas rurales cheyatas Pronatel por ejemplo alguien te llama cachcar gari que chat tu coron cuñacho instalaita tu cor tengo alguien darmicao yaktan ya chukachkan con internet y mainea Provías por ejemplo Provías nacional Provías descentralizado y chajukcho sotinko pericorimungapas no sé. Ahí está, los programas o con chincaron. Entonces que el gobierno que hay programa con mana reestructuraciones rancho mana, o sea, que hay programa con yachta yanapaco, yapachan, yachta yanapaco. Pero con anga, yachta yanapaco programa con ata liuchata wichjaron. Hay que yampera jao che pensión sin junto chay con twitch hay goronga chay ya que escaronga chen tak tukunan chipo hojile con apalekona kai seda ayacucho su hojile con apalekona recibo taliu mirarachin 50 mantas 100 man suberachen a ver acá hay picar jarik huk panichanchik chukuau que chanchicha país y paga zapaquilla 136 soles con anja 460 soles man subicoron. Hoknya taxe 77 soles ya tapagas con an pagachkan 997 mama casi 1000 soles ni 100 soles tapas pagar gacho con anja casi 1000 soles va a pagar. Hoknya taja 50 soles ya tan pagarán y con anja pagachiva y tamonachkan 340 soles. Multa yok chiquichaiga ima yok tachaiga chay nas pasakuchkan wauqillaykuna pallaykuna pasakuchkan kay Huamanga llaqtapi seda ayakuchu pantarunchu chay recibukunata chay ruraqchu o sea chay recibo ruraqchu pantaron medirchu pantaron anotaqchu pantaron porque algo está pasando icha liuchapaqchu chayna liu recibo subikaramunpas pero denuncia con una cachcan caina sentido peor que con palegona que seda ayacuchos yumpa eta wicharichkan recibo con ata van a terminar con ape ari multa con me a veces wasita pasora ema con que na te gacha pimiaco te gastaron que nispacha multa con me pero maname que zapaquillacho sino chay hukilla chayapim chay jamo Chayna kasupi kan o no sé cuál será el motivo chay picho tojo ima koron psati yako osokuch que na tempa konaja mana risi hawachkan kuchu chay usus janta claro como alpa ocupe captin pi maricon mai maricon o chay piskan manta no sé cuál será el motivo kay kuna tarike seguramente kay denuncia con akasjan mina hawarich kanga ko awjile con palegona y nas parike seguramente kay kunata solucionachkangaku pero pagar de 77 a 997 soles exagerado creo
muy exagerado. Chayna wawqillaykuna pallaykuna tukupayninman chaykullanchik kay programallanchik taripuchakusaq pasachakusaq pajarinkunaña más willakuykunata qhipirikuykuspa chaykamulachkasaq kunanqa atirunchik chuqaya FM enlazayta algo ha pasado bueno inallam kay programanchikta seguichkanchirika vamos a ver si de alguna más solucionamos. Gracias por su audiencia.